Ja sam Maja Lazić, imam 40 godina, dolazim iz Slatine. Vlasnica sam obrta Organika Vita koji se bavi ekološkom poljoprivredom. Činjenica jeste da ljudi moraju shvatiti značaj hrane. Bilo je nekako potpuno prirodno da nastavim raditi u obiteljskoj firmi. Jedan od naših inovativnih proizvoda je slatki namaz s lješnjakom i konopljom. Dosta dugo trajao taj nekakav put do samog finalnog proizvoda. Odlučila sam prevazići nekako svoje prvotne strahove, imati nekako novo iskustvo i mogućnosti razviti taj proizvod koji smo započeli. Audit je bio dug i bio je dosta naporan, kako auditi obično budu. Naši stručnjaci su upozorili da tekstura nije stabilna. Ipak se ulje na sobnoj, većoj sobnoj temperaturi odvaja. Treba i objasniti zašto je tako i što su prednosti u recepturi koje ne sadrži emulgatore i druge dodatke. Španija jako podržava ekološku proizvodnju. Zato ćemo i dalje s vama surađivati. Odlično, drago mi je to čuti. Uvjeti na njivi su stvarno katastrofalni i danas sam baš vidjela da je Virovitičko-podravska županija proglasila stanje elementarne nepogode. Ekološka proizvodnja iziskuje jako puno vremena, jako puno truda, jako puno ulaganja, a rezultat je nekad neizvjestan. Tako je. Kvalitetu ne odbijamo i zato će Spar od vas naručiti 2500 komada slatkog, visokovrijednog namaza lješnjak konoplja.